Imagine tau, Imagine apa? macam what if three of us never met. Random ber. Kata aku imagine tau, Imagine apa? macam what if three of us never met. Random ber kalau imagination. That's why random gila duk. Ketuk boleh. Tapi just imagine in a scenario where we three never met. Apa yang korang buat sekarang? Aku rasa aku just carry on with life kot. Mesti kalau kita tak kawan kan. Aku tak tahu siapa kawan aku next. Ya, actually I wonder also. Pasal along the way aku kerja. I adalah kawan kerja, tapi aku tak macam You keep it as colleagues. correct. Yes, kawan kerja. It's not macam kawan-kawan, you know. Oh yes, correct. So sekarang aku boleh cakap yang aku cuma ada korang kawan aku daripada dulu, daripada secondary school sampai sekarang. Yang lain semua is kawan kerja. It's not kawan-kawan. Tapi what if let's say secondary school tu kan, kan